Prethodna 2016. godina je bila najuspješnija u historiji poslovanja našeg društva. Današnjim otvaranjem benzinske pumpe potvrđujemo tendenciju stalnog rasta i širenja mreže benzinskih pumpi te želimo da održimo poziciju lidera u branši koju poslujemo. Ovo je naša 22. benzinska pumpa, ukupno 39. u okviru HIFA Group. Sa njenim preuzimanjem, izvršenjem čišćenja rezervoara i potpuna rekonstrukcija objekta u skladu sa najnovijim svjetskim i ekološkim standardima. A u sadržaju će imati šop, vulkanizersku radnju, mjenjačnicu, kafe, bar i autopravonicu. A jedna od novina o našoj usluzi, po čemu je ova benzinska pumpa prva, jeste ponuda sendviča i kolača. Također, prva je naša benzinska pumpa sa novim vizualnim identitetom HIFA Petrola, kako svana, tako i unutrašnjosti objekta gdje možete vidjeti mnoge novine. Veoma je važno naglasiti da je otvaranje ove poslovne jedinice obezbeđeno 7 novih radnih mjesta, što znači da trenutno imamo preko 270 zaposlenih. Posebno nam je drago da je ovo druga benzinska pumpa na području općine Vogošća, jer je upravo otvaranje poslovne jedinice u Hotonju 2005. godine započelo poslovanje našeg društva, gdje je i danas centrala HIFA Petrola. U 2017. godini nastavljamo sa širenjem mreže, otvaranjem novih benzinskih pumpi, te uskoro očekujemo otvorenje benzinske pumpe u Grudama i nadam se da ćemo se vidjeti i tom prilikom. Kao što je bila praksa i do sada prilikom otvaranja naših benzinskih pumpi, ovo preraslo u našu tradiciju. Za prvih 200 kupaca obezbeđeno je 10 litara goriva gratis, a ostali kupci će biti nagrađeni prigodnim poklonima. Bismillahirrahmanirrahim. Qul id'u Allaha aw id'u ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahu al-asma'u al-husna. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق الله العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم.